Dobar dan, poštovani gledalci, ja sam Nemanja Oblaković, vi pratite još jedno izdanje TNT podcasta, a Srđan Stojić, astrologije, moj današnji sagovornik, i zamolio sam Srđana, čisto da se obavestim na samom početku, da napravimo jednu netipičnu emisiju, da se ne bavimo toliko ovim aktualnim dešavanjima, zato što je pregrš nekih informacija koje je teško i sublimirati na dnevnom nivou, nego da pokušamo napraviti jedan istorijski presek astrologije, njenog postanka i razvijetka, pa dokle nas put odvede. Srđane, na prvom mjestu hvala ti na gostoprimstvu. Hvala na tebi na pozivu. Ako krenemo od početka ili od prapočetka, možemo slobodno konstatovati da je nekada bila odlika slobodnih ljudi pogled ka nebu. Danas uglavnom gledaju vrhove cipela, ako se ne ispreči ko Noevi u pesak. Pa da, između njih. Ali u kom su momenti ljudi u nebu počeli da uviđaju i da prepoznaju i predznake svog života? Po samog početka su ljudi počeli da gledaju nebo, su primetili da na nebu ima raznih dešavanja, da se kreću neke zvezde, neke tačke, neko sunce, mesec. I od samog početka su ljudi počeli, od samog početka nastanka civilizacije, počeli su da gledaju u nebu. Pa tako prva astrologija kreće još iz starog Sumera, prve civilizacije koja je osnovana na ušću dve reka, Mesopotamije, što znači između dve reka, između Tigra i Eufrata, u sadašnjem Iraku se to nalazi 90% te teritorije, i tu su počeli prvi put da gledaju nebo. Tadašnja astrologija sa sadašnjom astrologijom maltene nema nikakve veze. To je sasvim drugačija priča, drugačija osnovana, gleda se na drugačiji način. Tada, kako je počelo da se razvija to društvo prvosumersko? Oni su veliki gradovi, to su bili gradovi države, gradi polisi, slično kao posle, kao u Grčkoj je to preuzela samo od njih. Jednostavno, oko velikih hramova su počeli se skupiti narodi. I kad su počeli veći broj naroda da se skupi, tu je nastao grad. Pa oko drugog velikog hrama skupio se drugi narod, neki 50-100 km dalje. Tako je nastao drugi grad, pa Uruk. To sam te hteo pitati, da li je prvi hram bio u Uruku, pošto se Uruk često... Pa Uruk, Elam, da, Uruk, Elam, Vavilon, Niniva, Uruk je bio prvi, da. Odatle potiče i Avraam, koji je otac kasnije Jevreja, muslimana, hrišćana, baš iz Uruka. I oni su imali, sveštenici su imali hramove koji su se zvali zigurati, pravljeni su od cigle. Zato ti hramovi nisu sačuvani kao što je, na primjer, su sačuvane piramide u Egiptu, pošto su oni pravljeni od granita, od stene. Ti zigurati obično su imali 7 nivoa i na vrhu zigurata se nalazio hram. Imali su stepenice koji su peli do vrha hrama i tu se nalazio hram. Svaki nivo, 7 nivoa, u to vreme je bilo 7 vidljivih nebeskih tela na nebu. Bile su 5 planete, Venera, Merkur, Mars, Sunce, Mesec i Saturn. I svaki nivo od tih 7 nivoa je predstavljao jednu planetu, jednog boga. U stvari, tad je planeta bila bog. Kad pogledamo na nebu, kad vidimo Sunce, mi ćemo reći to bog Šamaš. Kad pogledamo Mesec, vidjet ćemo da je to bog Sin i tako dalje. Oni su, kod njih je počinju dan tako što kad padne mrak, sveštenici su izlazili na vrh zigurata i posmatrali su, celu noć su posmatrali nebo, sve što se dešava na nebu. Svaku pojavu na nebu su posmatrali. Da li je to pala neka kometa, da li je to dunuo negdje vetar sa neke strane, da li je to bila kiša, kad se pojavio mesec. Mesec je u to vreme bio najznačajnija planeta. Zato što su oni bili nomadi, oni su se kretali. Sve dok su ljudi bili nomadi, mesec je bila jačanija planeta od Sunca. Tek kad su ljudi počeli baviti poljoprivredom, počeli su stacionarno da žive na jednom mjestu, onda je Sunce postalo značajnija planeta. I matrijarhat je u to vreme bio značajniji. Sin je predstavljao sina, a mesec je predstavljao sina koji je bio muška planeta. I oni su gledali da li je mesec, kakav sjaj ima mesec na nebu, da li je levi rog meseca veći od desnog roga, da li mesec ide u konjunkciju sa Venerom. I to su bile neka znamenja koje su oni tumačili. Imali su jednu knjigu koja je najstarija knjiga astrološka na svetu, koja se zove Enuma Anu Enlil, u prevodu iz doba Anua i Enlila.
je prva tri boga glavna u tom sumersko-akadsko-vavilonskom panteonu su bili Anu, Enki, Enlil. I od njih su nastale te knjige, pošto se smatralo da svaki bog, kad vidimo na nebu zajedno sunce i mesec, ili na primjer, ne znam, mesec i Jupiter, mesec i Saturn, vidimo, oni će reći da su se dva boga susrele na nebu i da ta dva boga nešto pričaju. Mnogo je bilo značajno kad je bilo pomračenje meseca, više značajnije nego pomračenje sunca. Pomračenje sunca će tek kasnije u istoriji biti značajnije nego pomračenje meseca koje je bilo prvobitno, tako. I onda se pričalo, ako je mesec pomračen, ne znam u kom tom i tom danu, onda će se kralju desiti tako i nešto i nešto. Ta celokupna astrologija koja se prvobitna, vavilonsko-sumerska astrologija, je bila mundenu tipa, svetskog tipa. Ona se prevashodno odnosila na kralja i na državu. Na narod i na pojedinca se uopšte nije odnosila. To će tek posle nekoliko hiljada godina doći u staroj Grčkoj da mi imamo natalnu kartu, da mogu da gledamo pojedincu šta se dešava, na koji način i tako dalje. Tako da ta vavilonska astrologija je faktički samo vizualna astrologija. Mora da se izađe napolje, da ti gledaš zvezde, da ti gledaš nebo i da ti beležiš. Oni su imali ono klinesto pismo, oni su sve vreme beležili cele noći šta se dešava na nebu, gde se šta pojavilo i ujutru kad se kralj probudi od svojih savjetnika dobije šta se dešavalo na nebu u toku te noći. I oni mu tumače to preko te knjige Anuma, Anu, Enlil, šta to zapravo znači. I onda posle toga astrologija se počela, tada nismo imali ni znake, nismo imali kuće, nismo imali aspekte. To je bilo jako samo prosta vizualna astrologija koja je samo gledanje u nebo, ništa više. Kasnije, u staroj Grčkoj, dolaskom Aleksandra Makedonskog, osvaja Aziju, osvaja Persiju, osvaja Aziju. Osvaja Vavilon, osvaja stari Irak i onda ta astrologija prelazi kod Grka. Grci i zapadni svet do tada uopšte nisu imali astrologiju. Nekom vidom astrologije su se bavile Sibile, koje su bile Apolonove sveštenice u čuvenom hramu u Delfima. To sam i želeo da te pitam, baš za proročište u Delfima. No. Koliko je taj vid predskazanja vezan sa samom astrologijom, a koliko sa nekim vidom medijurstva? Pa više je to drugo nego sama astrologija, mnogo više jer na hramu, ulaz u hramu Delfima pisalo upoznaj samog sebe. I onda je bilo, jednostavno, bio poznat, dolazili su u taj hram, u Delfi su dolazili veliki vladari raznoraznih gradova kad treba nešto da donesu neku važnu odluku, na primjer za odlazak u rat ili da promene kralja, koji kralj treba doći na vlast. Pa onda su te Sibile donosile odluku, oni su jednostavno upadale u trans, oni sedeli su na jednoj stolici koja je bila iznad jedne provalije, iz te provalije izbili su gasovi. Oni su upadali u trans od tih gasova i onda su oni počeli da tumače to predskazanje. I onda se to jednostavno zove neki pitijski odgovor. Pitijski odgovor može biti dvosmislen odgovor. Uvijek su one dvosmisleno tumačene. Mogu se tumači kao kralj će dobiti, ali možda neće dobiti. U tom smislu nešto. Tako da se ti mogu, taj njihovo, nije bilo ono decidno ispravan, decidno tačan odgovor, nego je moralo to da, oni su tako uvijele taj odgovor da si mogo da dobro razmisliš i da izvučeš neke zaključke, ali pak mogu da dva, tri odgovora su mogli da se izvuku iz tog odgovora. Tako da to nije bilo toliko tačno. Tek dolaskom Aleksandra Makedonskom, osvajanjem Persije, Azije, a prava astrologija dolazi u Grčkoj, dolazi u zapadni svet. I tad zapadni svet je bilo samo Grčka i ništa više, tako. U to vreme imali smo Egipat. U Egiptu astrologija isto do Grka, do Ptolomeja, oko 300 i neke godine, tako, koji je bio general Aleksandra Makedonskog, posle Ptolomejevi, njegovi naslednici su vladali Egiptom 300 godina, uopšte nije postojala astrologija. Postojali su, na primjer, u Egiptu povoljni i nepovoljni dani, povoljni i nepovoljni sati. Nije postojalo astrologija da se gleda u zvezde. Oni su više gledali u sazvežđe Oriona,
koje se sada vidi na nebu, koje se može vidjeti tokom zime i proleća. I to sazvežđe Oriona predstavlja Ozirisa, najvećeg boga. I onda su na osnovu toga oni tumačili. Ili sazveđe Sirius, ili sazveđe Plejade. Na osnovu Orionovog pojasa, 3 zvezde na Orionovom pojasu, tako su napravljene piramide u Gizi. Isto preslikana slika neba na zemlju. Pričat ćemo malo o tome, ali čisto da ne propustim priliku da se dotaknemo i toga, pošto si pomenuo pitanje odgovore i dvosmislenost koja ih krasi, pa bila je i ona legenda za kralja Pjera, da mu je rekla možeš pobediti Rimljane ili Rimljani mogu pobediti tebe. Da, jednom kralju je također rekla ukoliko uđeš u tu bitku, veliko carstvo će propasti. A sad, koje carstvo? Da, Grčko ili... Oba su bila velika carstva, sad koje će carstvo propasti, tako da su ti peticijski odgovori bili jako... U to vreme smo u Grčkoj imali i lakonski odgovore. Šta su lakonski odgovori? Lakonija je bila Sparta. I, na primjer, ne znam, kad je Filip II. Makedonski teo da dođe u Spartu, otac Aleksandra Makedonskog, on je rekao, ako vam tamo dođem, sravnit ću vas sa zemljom. I njihov odgovor je bio sažet, kratak. Lakonski odgovor uvijek je bio sažet, kratak. Samo su rekli, ako. Ništa više. Kad su trebali Persijanci, oko 490. maratonska bitka, pa kasnije, posle toga da dođu u Spartu, da osvoje Spartu, oni su rekli, ima nas toliko puno da ćemo svojim strelama zamračiti sunce. Kaže, njihov odgovor je bio, pa dobro, barem ćemo se boriti u hladu. Baš su bili ovako duhoviti, jaki, mislim, bili su samouvereni. Sparta je to vreme bila vojnička država, naravno. I imali su sasvim drugačiji ustrojstvo, red od ostalih država u Grčkoj. Pasnije je bio taj čuveni, posle tojih pobede na Persijancima, Peloponeski rat, koji je trajao 30-40 godina protiv Atine, koji su oni dobili uz velike žrtve, ali su opet osvojili. A i zbog tog Peloponeskog rata kasnije Grčka je propala i Rim je došao na vlast i osvojio Grčku. Da je Grčka bila spojena, da su ti gradovi polisi napravili jedno udruženje, uniju, državu, oni nikad ih Rim ne bi osvojio. Znači, bilo je potpuno drugačiji tok istorije, ako već o tome pričamo. Tu se čak krije i odgovor na ono, često se ljudi referenciraju i kažu kako su Englezi sa 10-20 hiljada vojnika mogli da kontrolišu Indiju. 80 hiljada, da. Pakistan, Indiju, Bangladeš, 80 hiljada ljudi je ukupno bilo i vojnika i službenika, žena, deca, njihovih familija koji su kontrolisali u to vreme, ne znam, možda 500 miliona ljudi. Ali Englezi su bili jako pametni, jako inteligentni, znali su na koji način. Oni su imali te privatne škole gdje su išli najpametniji ljudi, najpametnije deca, gdje su oni izlazili posle toga i ulazili su u državne službe da rade za državu. Danas je problem u Engleskoj što ti najpametniji kad odu u privatne škole, oni ne idu da rade za državu, nego rade za privatne korporacije. Sada su privatne korporacije jače od države. Ako mi pogledamo političare ove današnje, sad smo prešli, malo smo digresiju napravili, otišli smo na drugu temu. Ako pogledamo sadašnje političare u Engleskoj, to je mnogo manji nivo znanja, obrazovanja, bilo čega, nego pre 20, 30, 40 godina. To sam ti u suštini pomenuo zato što, eto, kad ljudi imaju tu nedoumicu, mogu se baš osvrnuti na Spartu koju si pomenuo, gde su nekih 5000 vojnika kontrolisali 250.000 robova u vreme hladnog oružja. Da, Sparta je bilo posebno. I danas je ostalo Spartanac, vojnik. Da li se zna potencijalno spartanski odnos ka astrologiji? Pa nije bilo ništa. U to vreme, dok je sa dolaskom Aleksandra Makedonskog, osvajanjem Persije, Aleksandra Makedonskog, 330. godine pre nove ere, Sparta je već pala, Sparta već nije imala taj uticaj kao ranije, već je bila oformljena, raspravljena, nije imala neki uticaj, astrologija na Spartu. Više to bilo Grčka, Atina i najviše Aleksandrija. Aleksandrija, kao u to vreme posle Rima, najveći grad koji ima veliku aleksandrijsku biblioteku, gde su dolazili najučeniji ljudi toga vremena. I taj Egipat, grčki Egipat, pošto su Ptolomeji došli tada na vlast, Aleksandrija je bila sedište, srce naučne misli helenističkog sveta u to vreme. Sparta ne toliko.
Spartanci su se više bavili nekim drugim stvarima, oni su više verovali, imali su te svoje neka proročista, ali ta proročista što se više bavila, ne znam, kako su ptice poletele, pa onda tumače se raspored ptica, pa se onda uzme iznutrica životinja, pa se gleda iznutrica kakva je postavljena i onda se na osnovu toga donosi odluka šta će biti, da će krenuti rat, da li neće. Spartanci nisu, nego Grci su jednostavno kad su preuzeli od astrologiju, od Mesopotamaca, oni su počeli naglo da je razvijaju, potpuno da je menjaju. Potpuno su razvili jedan potpuno novi sistem astrologije koji je tada bio neviđen. Poznat je jedan haldejski vrač, sveštenik boga Bala, koji je došao na grčko ostrvo Kos, zvao se Berozos, i on je prvi osnovao školu astrologije u Grčkoj i iz te škole su izrasli veliki astrolozi koji su kasnije otišli u Grčku, otišli su u Egipat, u Aleksandriju i širili su znanje o astrologiji. Ali to je već oko 320. 310. godine pre nove ere. Tada kreće pravi razvoj astrologije ka zapadu. Grci su potpuno razvili, potpuno drugačiji sistem i više se planete nisu zvali po sumerskim bogovima, Marduk, ne znam, Sin, Šamaš, Nergal, bog Marsa, nego su uzeli svoje bogove Jupitera, odnosno Zevsa, pa Aresa, pa Afroditu, Hronosa, promenili su imena, promenili su i značenje. Oni su uveli krug, tada počela astrologija da ima krug i svaki krug ima 360 stepeni. Podelili su znake, znaci su dobili svoje imena, dobili su svoje funkcije, podelili su taj krug na kuće. Kuće su dobili svoje funkcije. Do tada uopšte nisu postojale kuće. Prvo se krenulo, danas u astrologiji imamo 12 kuća, a tada u početnoj astrologiji imali smo samo 4 kuće, uglovne, 1, 4, 7 i 10. Kasnije se od tih 4 tetra razvila okta, 8 kuća. I posle tih 8 okta razvili su se 12 polja. Tek, znači, to se postepeno išlo, to je bio proces, kako bih rekao. I onda su Grci dali i Egipćanima, u Egiptu je počela se razvija, odnosno u Aleksandriji najviše, ta astrologija. Ali što je bilo zanimljivo, od Vavilonaca šta smo dobili sve? Dobili smo, na primjer, da sedmica ima 7 dana, pošto su imali 7 planeta i svaki dan je predstavio jednu planetu. Koji dana što imamo? Nedelja Sunce, ponedeljak je Mesec, utorak je Mars, sreda Merkur, četvrtak Jupiter, petak Venera, subota Saturn i tako dalje. Do tada u Grčkoj i u Egiptu smo imali nedelje od 10 dana. Pa onda tek jedan dan odmora. Znači da je ostalo grčko-egipatska ta priča, do sada mi smo imali 10 radnih dana i tek 1 ili 2 dana odmora. Ali su oni verovali u dekade 10. To smo dobili od Egipćana, dekada, 10 dana. I oni su tako delili 10 dana, pa 10 dana, 10 dana. I od Vavilonaca smo dobili sistem vremena od 60 minuta u satu, 60 sekundi u 1 minutu i tako dalje. Taj sistem od 60 smo dobili od Vavilonaca. Sad si u suštini izneo dosta informacija. Ono što takođe može zanimati ljude jeste da li su postojale jasne distinkcije između samih astrologa i sveštenika u tom periodu? Pa većina je astrologa, sveštenika, većina sveštenika u Vavilonu se bavila astrologijom. U Grčkoj je astrologija bila egzaktna nauka. Nauka koju su svi priznavali, baš bila nauka koja se predavala u školama. Naprimjer, ne znam, u Grčkoj astrologijom su se bavili najveći umovi, krenuši od Pitagore, koji je proputao ceo svet, pa je sve video, Vavilon, Egipat, nema gde nije bio, Indija, pa je odatle pokupio znanje, onda je došao u Grčku i osnovao svoju Pitagorijsku školu, je tako. Pa onda imamo Talesa, koji je 585. godine pre nove ere prvi predvideo pomračenje sunca i meseca. Tačno je znao par dana kad će se desiti pomračenje sunca i meseca. To je prvi put u istoriji zabeleženo. Naprimjer, tog dana je bila bitka između Medije i Lidije. To su dve države koje se nalazile na području sadašnje Anadolije, sadašnje Turske. Počeo je rat između njih dve, počeo se bio, onda su videli pomračenje sunca, onda su rekli, Bog nas kažnjava, ajde mi da prestanemo. I onda su se pomirili. Koliko to vreme pomračenje meseca ili sunca bilo značajno za države. Bavio se Hipokrat, otac medicine. On je bio veliki poznavalac i veliki astrolog. On je
pričao je, ne može biti lekar onaj koji ne zna astrologiju. To se kasnije prelilo i na u srednjovekovnoj Evropi, da smo imali velike lekarske centre, univerzitete, kao na primjer u Bolonji, u Pragu, gde su se lekari bavili astrologijom. I tačno se zna, na primjer, kad se mesec nalazi u nekom tranzitni mesec položaj, ne znam, u Škorpionu, u tom trenutku ne treba operisati urogenitalni trakt, urogenitalne organe. Škorpion vlada tim delom. Na primjer, kad se mesec na nebu nalazi znaku lava, nije dobro operisati srce. Na primjer, u raku, želudac i tako dalje, stomak. Tačno se zna koji znak kojim vlade, kad se mesec nalazi u tom znaku, nije dobro operisati. Mesec je krvavljenje, može doći do velikog krvavljenja. Pa to da, ako to prevedemo na naše vreme, da li to znači da doslovno smene i nebeski uticaj ima direktan uticaj na naš bioritam? Apsolutno da ima. Kako? Pa evo mesečne mene. Ako mi pogledamo šta imamo? Ženski ciklus 27 dana. Koliko mesec ima? 27 dana potrebno mesecu da obiđe jedan krug. Naravno, mesec i sunce svojom gravitacijom utiču na položaj, na dešavanje na zemlji. Tako. Pa onda imamo da su u staroj Grčkoj počeli da ljudi, veliki astrolozi, na primjer, imamo, kasnije se malo pojavio u Aleksandriji jedan od najvećih astrologa svih vremena, zvao se Claudio Ptolomej. I on je, samo jedna digresija, svi ti astrolozi su se bavili, bili su i lekari, matematičari, bili su astronomi, jako obrazovni ljudi. Znači, nisu bili ljudi... Napraviti još jednu digresiju. Pretpostavljam da je ta stara ili drevna astrologija, sada verovatno grešim sa terminologijom, oprosti mi, imala dosta uticaja i dala veliki doprinos modernoj astronomiji. Zato što se sigurno ostao zabeležen veliki broj pojavnosti. U to vreme astrologija i astronomija se nisu odvajali. Šta znači astrologija? Logija, nauka, astro o zvezdama. Znači, astronomija i astrologija su bili potpuno ista grana, nije se uopšte odvajalo. Tek kasnije u srednjem veku je počelo odvajanje astronomije od astrologije. Claudio Ptolomej je oko 150. godine nove ere napisao dve jako bitne knjige za astronomiju i za astrologiju. Za astronomiju je napisao jednu knjigu koja se zove Almagest, i gde imamo katalog 1028 zvezda, gde on opisuje astrološku pojavu na nebu preko zvezda. I to je bila jednostavno Biblija astrologa narednih 1500 godina. I on je propagirao i pokrenuo taj geocentrični sistem, gde je Zemlja u centru i gde se sve vrti oko Zemlje. I astrologija se danas koristi taj geocentrični sistem, on je primaran. I napisao još jednu knjigu koja je važna za astrologiju, Tetra Biblos. Tetra, četvoroknjižje. Biblos je knjiga, Tetra, četvoroknjižje. Napisao gde je opisao jednostavno kao udžbenik astrologije. I ta knjiga je narednih 1500 godina, koliko je to veliki razmak, bila, da tako kažem po znacima navoda, astrološka Biblija. Astrološka Biblija. Ako bi napravili još veći razmak, ali ne u godinama, nego u kilometrima, pa ćemo se vratiti na izvornu matricu i otišli put drevnih Maja i Azteka, koliko znamo o njihovom... I oni su isto gledali u nebo. Indija, jer iz Mesopotamije, starog Sumera, astrologija se širila ka zapadu, ka Grčkoj i Egiptu i širila se ka Indiji, indijskom podkontinentu. S tim što je u Indiji ostala ista, nepromenjena i dan danas kao što je bila pre 2000 godine. Jako malo promjena poslednjih 2000 godine doživjela indijska astrologija, takozvani džotiš ili svetlo. A na zapadu astrologija se stalno menjala, stalno se nešto dodavalo, nešto se oduzimalo, nešto se vrtelo. A u Indiji i dan danas ostalo potpuno ista priča kao nekada što je bilo. I kod njih je jedna knjiga, druga, kao što je, na primjer, na zapadu Tetra Biblos bila najznačajnija knjiga u to vreme. Na istoku je bila knjiga od jednog jako velikog mudraca, Parašara Horašastra. Mudraca, učitelja Gurua Parašare, koje priča svom učeniku Amaltreji
kako se uči astrologija, šta znači ovo, šta znači ono. I ta knjiga je i dan danas u Indiji najznačajnije pisano delo što se tiče astrologije. A Maje su razvile svoju neku priču, Asteci, Maje, naročito Maje, oni su imali te kalendare, sećamo se ono 2012. čuvene, kad je u decembru 2012. došao onaj kraj nekog ciklusa njihovog u njihovom kalendaru, misleći da će biti propast sveta. Oni su najviše pratili Veneru. Venera je posle Sunca i Meseca najveća planeta, najveće nebesko telo na nebu koje se može vidjeti golim okom. Posle toga dolazi Jupiter. I oni su jako puno značaja pridavali astrologiji, gledanju nebu. To je slično kao i u Vavilonu ovde, gledanju nebu. Šta se dešava na nebu? Međutim, čemu je problem? Mi od Maja, Azteka, od Inka imamo jako malo sačuvanih spisa. Jako malo sačuvanih spisa. Dok ovamo imamo na zapadu celokupnu rimsku, latinsku, grčku astrologiju zapisanu. Ko je zapisao? Naprimjer, u Rimu, kasnije Rim dolazi i Rim na početku nije prihvatio toliko astrologiju. Astrologija te kao determiniše, određuje ti sudbinu. Oni su mislili da imaju slobodnu volju i ta slobodna volja bila je nešto primarno u starom Rimu. Međutim, kasnije, Boga mi, najveći imperatori Rima, Gaj Julije Cezar, pa Pompej isto u njegovo vreme, pa kasnije Avgust Oktavijan, pa Tiberije, odmah iza njega, pa Klaudije, pa Neron, svi su oni imali. To je odmah početak imperijalnog dela imperatora u Rimu. Svi su oni imali svoje astrologije. Pa je bilo poznato, duše to nije rekao astrolog, rekao je neki čovjek koji je gledao u iznutrice životinja, predskazao je Juliju Cezaru da će mu biti jako teško, martovski ide 15. marta 44. godine pre nove ere. I tog dana Julije Cezar kreće prema senatu i sreće tog vidovitog čoveka, vrača, kako bismo rekli. Vrač, kad se prevede sa staroslovenskog ili sa ruskog, znači lekar. Vrač nije onaj koji baca neku magiju. Vrač je lekar. U staro vreme, sad su oni vračare. To u srednjem veku inkvizicije prenačila, to budu ljudi koji se bave, ne znam, magijom, u stvari nije tako. Znači, lekar koji se bavi biljem, najviše. I onda je Gaj Julije Cezar sreo tog vrača i on mu rekao, vrač, onda je Gaj Julije rekao tom vraču, evo, došli su martovski ide, ali se meni ništa nije dogodilo. Na što mu je vrač odgovorio, jesu došle, ali nisu prošle. I onda je on otišao u senat i onda ga je Brut ubio, sin od njegove dugogodišnje ljubavnice i još njih 20 i nešto, koliko je bilo tamo u tom senatu. I posle toga kreće taj građanski rat između Marka Aurelija, Antonija i ovog Avgusta Oktavijana. 2-2. 2-2. Tako da su i oni se bavili astrologijom, jako su poštovali astrologiju. U to vreme su se astrolozi zove Haldejci. Zašto Haldejci? Jer ta teritorija Vavilona, Sumera, Akada, je bila jedna teritorija koja se zvala Haldeja. I odatle su dolazili ti ljudi koji su tumačili horoskope. U to vreme imamo i još drugih velikih, Markus Manilije, na primjer, on je napisao Astronomikom, odmah početkom u 40 i neke godine nove ere napisao je Astronomikom, 5. knjižje u stihu, koja je jako značajna knjiga za to vreme u astrologiji. Pa imamo Doroti Sinoda, isto koji je pisao jako dobre knjige, pa imamo Vetije Valensa, Grka, koji isto jako dobre knjige. I onda dolazi neka 390. godina, kada car Teodosije čuveni, koji je kasnije, 395. godine, podelio Rimsko carstvo na istočno i zapadno i nikad se više nije spojilo. Do danas je ostalo zapad i istok. Po toj podeli, ta podela je bila preko Drine. I zato se mi nalazimo ovaj Balkan, Srbija, na tom katoličanstvo, pravoslavlje. On je 390. godine hrišćanstvo proglasio zvaničnom verom. 313. godine car Konstantin proglasio hrišćanstvo verom koje se može pripovedati u Rimsko carstvo. Pored ostalih vera, nije hrišćanstvo bila zvanična vera. Tek 390. car Teodosije
proglasio zvaničnom verom. I onda šta dolazi? 391. godine pale Aleksandrijsku biblioteku. To patrijah Aleksandrijski, ne mogu sad setiti da se zove, nije važno, koji je skupio veliku masu, rulju ljudi, hrišćana, pazite šta su hrišćani radili, zapalili su jednu biblioteku koja u to vreme ima negde oko 700.000 svitaka. Da li se zna konkretan motiv paljenja Aleksandrijske biblioteke? Pa to što su pagani napisali, što oni su verovali da jednostavno Bog odlučuje o tome kakva će biti sudbina sveta, kakva će biti sudbina čoveka, a ne čovek njegovim pisanjem. Jednostavno, oni su se držali crkvenog dogma, crkvenim kanonima i oni su mislili to potpuno ispravno što rade, jer Bog pre toga, pre rođenja Isusa Hrista, ljudi su se bavili kao bili su pagani i oni su verovali u Boga i kad rođenjem Isusa Hrista dolazi priča da je to prava vera, da je to jedina vera, da je to i sve drugo treba uništiti. Pa imali smo ono skoro, su bili talibani pa su uništili one budine pre 10 godina, tako, budine, one statue i svašta nešto su porušili. To se stalno, to su ti verski fanatici, kako bih rekao. U to vreme su ukidali vestalke u Rimu, koji su bili 1000 godina, žene koje su bili jako poštovane, koje su 30 godina bile u celibla tu, koji su čuvali tu vatru da se ne ugasi Rim, je na toj vatri nastao, pa su ukinute 393. godine, ukinute su olimpijske igre u Grčkoj, koje su krenule 776. pre nove ere. Znači, preko 1000 i nešto godina su olimpijske igre u Grčkoj bile i to su tada ukinute. Pazi, neke stvari, grčke olimpijske igre koji nemaju veze sa religijom i ne znam čime, to je ukinuto. Što su pagani napravili, jednostavno samo to. Ne bi bilo pošteno da ne pomenemo i samog Nostradamusa i pošto treba... Doći ćemo i do Nostradamusa, tako. I ostrvo doktora Moroa od Velsa, da li on recimo svoje zapise temelji isključivo na zvezdama i na onom što... Pa nije samo na Centurione što je on pisao, on je to pisao u stihovima 1503. 1566. Da li je recimo bilo i vivisekcije kod njega, pošto si pomenuo one koji su gledali u životinjski iznuđe? Jeste, on je svašta koristio, nije on samo astrologiju, on je koristio prevashodno i kabalu, zašto je on bio Jevrejin, on je jevrejsko poreklo, oni su morali u njegovoj 9. godini, njegovi roditelji, oni morali su da pređu u katoličanstvo, da ih ne bi jednostavno pobili, kako bih rekao, prosto. I onda on je od svoga dede učio, deda mu bio jako obrazovan i deda ga je naučio kabali, deda ga je naučio. Jevreji su u to vreme bili jako veliki astrolozi i on je od dede prevashodno naučio sve što je znao kasnije. On je bio jako veliki lekar, jako veliki iscelitelj. Čovjek nije samo astrologija, on je imao posebne uvide nekog drugog tipa, ne znam, otvoreno treće oko, vizije imao, između ostalog služio se i astrologijom. Da, između ostalog. U tom srednjem veku veliki naučnici su služili astrologijom. Ali pre toga samo da se vratim. Znači, car Teodosi 390. godine, stićemo do 390. godine, u zapadnoj Evropi zamire astrologija, zamire sve. Počinju da pale knjige, znači, knjige na latinskom, na starogrčkom. To ne postoji više. Onda šta se dešava? Malo kasnije, posle par stotina godina, 622. godine, krećemo sa islamom. Znači, to je 200 godina posle toga. I onda islam propagira, između ostalog, astrologiju. 750. godine Abasidi dolaze na vlast i preseljavaju iz Damaska u Bagdad, svoju prestonicu. 762. godine Bagdad je napravljen. Tačno se zna, ima horoskop Bagdada, tačno su ga napravili astrolozi. I u to vreme, u 8., u 9., u 10. veku, Bagdad je imao preko 1 milion stanovnika, bio centar celokupnog sveta. Naprimjer, do Karlo Veliki, koji je bio u to vreme u Evropi kao najveći vladar, njegova prestonica imala par hiljada stanovnika. Možda zamisliš tu kolika je to velika razlika, 1 milion i par hiljada. Ti Arapi, da njih nije bilo, astrologija bi zamrela. Ne samo astrologija, nego bi zamrela celokupna helenistička misao. Ne bi postojalo Aristotela, Platona, ne bi postojalo Pitagore, ne bi postojalo nikoga. Znači, sva ta dela su uništena, zapaljena. Šta su Arapi uradili? Oni su osvojili pola Španije i taj španski deo su zadržali. Centar je bila Kordoba i oni su uzimali sa latinskog i starog grčkog, prevodili su tekstove na arapski.
I tako je bilo par stotina godina, sve do renesanse u Evropi nema astrologije, nema naučne misli. Renesansa se pojavila tek u 14. veku, znači u to vreme dolaze varvari iz 476. osvoji zapadno rimsko carstvo i varvarima je trebalo 700, 800, 1000 godina da se asimiluju, da postanu malo kulturniji, kultivisaniji, kako bismo rekli, da oni nastavi neku priču. Za to vreme Arapi nastavljaju s astrologijom, oni još više razviju od Grka. Još više su postali privrženiji tome, jer je sam Islam u to vreme dozvoljavao astrologiju između ostalog. I onda su oni planete zvali Musa, ne znam, po Mojsiju, Isaija po Isusu i tako dalje. Imali svi ti proroci su imali neku svoju planetu. Islam je na početku bio jako liberalan između 8. i 12. veka. Da nije bilo Arapa, ništa nam ne bi ostalo. Celokupna helenistička misao bi bila uništena na svim nivoima. Ne bismo imali odakle da prepišemo, da naučimo. Tek kasnije, oko 1100. 1200. godine, sve to prelazi u Evropu i mi sa arapskog počnemo da prevodimo na italijanski, na galski, ne znam, na nemački, engleski, već koji jezik. I ta se vraća u Evropu, astrologije, vraća se, naučna misao se vraća u... Ko je najpoznatiji uopšte astrolog u sklopu ranog islama? Ima više astrologa. Ima Abu Mašar, koji je bio jedan veliki astrolog i bio je direktor astrološke škole u Bagdadu. Prva astrološka škola u Bagdadu je osnovana 777. godine. I od tada su oni neprekidno par stotina godina imali veliku školu. Imamo Ibn Ezu, isto jednog velikog astrologa. Imamo Al-Birunija, koji je čovek... Svi ti ljudi se nisu, samo da objasnim, nisu se bavili samo astrologijom, oni su se bavili matematikom, alhemijom, pronalazaštvom. Bili su najpametniji ljudi. To vreme nisi ti mogu da napraviš horoskop. Sada možeš u ovo vreme da klikneš kompjuter i izađe ti program da si morao da radiš ručno da praviš poziciju planeta, zvezda. Tada oni nisu ni znali, nisu imali tačne efemeride. Efemeride je pozicija planeta. Oni su bili jako pametni, jako inteligentni ljudi. Naprimjer, taj Al-Biruni, da bih sultan jedan proverio njegovo znanje, doveo ga kod njega na dvor, u njegovu dvoranu i rekao mu je, bile su tu 4 vrata u toj dvorani, rekao mu je, napiši na papiru, tom Al-Biruniju, rekao je sultan, napiši, kaže, na papiru kroz koje će od ova 4 vrata i ja da izađem. I onda je Al-Biruni uzeo papire, napisao i stavio ispod ćelima. I onda što je radio sultan? Sultan je probio 5. vrata na istočnom delu i izašao je na ta vrata. I onda uzima i onaj papir što je Al-Biruni napisao, piše Al-Biruni, sultan neće proći ni kroz jedno od 4 vrata, neće proći kroz vrata koje će probio na istočnom delu. Znači, stvarno... I posle toga šta on uradi? On njega baca kroz prozor, to je bilo na visini, baca ga kroz prozor, ali on je imao sreće jer ispod toga bila su neka platna i on se zadržao na tim platnima i nije pao direktno, nego se malo ugruvao. I opet se vratio kod sultana i rekao me, pitao ga sultan, da si i ovo predvideo da ću te baciti kroz prozor? Kaže, da, jesu. Kaže, donesite mi moju svesku moga dnevnika što sam napisao danas. I stvarno piše da će da ga baci kroz prozor, da neće biti povređen i tako da. Ipak ga je sultan kaznio, 6 meseci ga je stavio u zatvor u to vreme. Imali smo u to vreme, ne znam, kasnije u Evropi dolazi jedan veliki astrolog italijanski, Guido Bonatti se zvao. To je neka 1200 i neka godina. I on se bavi jako puno horarnom nekom astrologijom. I u to vreme, šta je horarna astrologija? Horarna astrologija postaviš pitanje, otvorni horoskop pogleda. U to vreme ljudi nisu znali vreme svog rođenja. Ko je znao vreme svog rođenja? Mogli su znaju kraljevi, carevi, velmože, neki veliki ljudi koji su bili onako jako bogati. Običan narod nije mogao. Običan narod kad dođe kod astrologa, astrolog pogleda trenutnu poziciju planete na nebu i na osnovu toga tumači horoskop. I on je bio jako poznat po tome. I njega je, na primjer, Dante Alighieri u svojoj božanskoj komediji stavio u 8. krugu pakla. Znači se bavio astrologijom. Na primjer, astrologija, koje mogu to da se bavi u to vreme? Mogli su se baviti monasi. Gde je bilo znanje? U manastirima. To je tako isto i Srbije. Gde je bilo znanje? U manastirima. Toma Akvinski se bavio astrologijom i na osnovu toga Toma Akvinski je rekao da uticaj nebeskih tela ima veliko značenje na ljudski život. I na osnovu toga se astrologija, pošto je on bio jedan od najvećih mislilaca umova katoličke crkve,
astrologija se razvijela i narednih par stotina godina. I onda dolazimo neko vreme gde mi, ne znam, u Engleskoj imamo jednog velikog astrologa, rođen 527. umro 608. godine, John Dee se zvao, gospodin Velšanin, koji je bio to vreme bilo previranje za presto Engleske. Henry VIII umire, on prelazi iz pravoslavlja, iz katoličanstva prelazi u protestanstvo, anglikanska crkva, tako, pa za njeme dolazi Edward VI, njegov sin, koji je živio jako malo, mali dečko, umro, jako mlad, iza njega dolazi njegova polusestra Krvava Mary, i ta Krvava Mary je bila na presto od 1553. 1558. Njena polusestra Elizabeta I je tu, možda dođe na presto, možda neće. I ta Krvava Mary, kraljica, angažuje Johna Dee-a, gospodina koji je tada bio doktor svega i svačega, da napravi horoskop nje i Elizabete, koja će biti na prestolu. I John Dee rekao da će Elizabeta najvjerojatnije osvojiti, biti na prestolu. I onda njega stavlju u zatvor. Ona čuvena Tower Bridge u Londonu. Ona tu biva neko vreme. Međutim, Krvava Mary umire, 1558. dolazi Elizabeta I, vladala 1603. Elizabetino doba, čuveni 45 godina. On je bio njen lični astrolog, ona nijedan dan nije počinjena bez njegovog uticaja, bez njegovog tumačenja, njenog horoskopa toga dana. On je napravio dan krunisanja, kad će se ona krunisati da postane kraljica. On je bio jedan od njenih najvernijih ljudi koji imaju najviše poverenja. Naprimjer, taj čovek je osnovao tajnu službu u Engleskoj, on se potpisivao sa 007, kasnije James Bond, tako. On je napravio Rozenkrojcevski red u Engleskoj. Čovek koji je prvi u Engleskoj kraljici Elizabeti proklamovao, pošto je tad počeli da se osvajaju novi kontinenti, 1492. Kolumbo dolazi u Ameriku, 1560. 70. Pričao je da treba kolonije, da Engleska razvija svoju mornaricu i da počne da britanska kolonija, britanska imperija, sunce da nikad ne zalazi. On je prvi čovek koji je to u Engleskoj propagirao. To je prva njegova ideja, krenula od njega. I posle toga na presto ezoteričko društva u Engleskoj na njegovo mesto dolazi jedan još čuveniji, još Francis Bacon, čovjek za koga se još uvek ne zna šta, kako. Za njega se smatra da je vanbračni sin kraljice Elizabete I. Ona se nikad nije udavala, nikad nije imala decu, navodno. Smatra se da je on pravi Šekspir, da je on stvarno napisao sva Šekspirova dela. Smatra se da se na osnovu njegovih uvida, njegovih priča, kasnije 1717. godine napravili prve 3 masonske lože u Engleskoj, da krenula u masonerija. Napisao jednu knjigu koja se zove Nova Atlantida, posthumno izdata, gde piše jedno topojsko društvo na jednom ostrvu, gde to sve super se živi, gde je to ostrvo najnaprednije na svetu i mnogi ljudi su mislili da je to Engleska, što i jeste bilo u to vreme, ali stvarno kasnije kad pogledamo ta Nova Atlantida je Amerika. Znači on je već po toj knjizi njegovoj, po tom njegovim shvatanjima, oci Amerike, George Washington, Benjamin Franklin, Thomas Adams su počeli da razvijaju Ameriku. On je u toj knjizi napisao, pazi, to je neka 1626. godina, napisao je zgrade koje će biti visoke 100 metara, napisao je sprave koje će leteti na nebu, po nebu avione, napisao je sprave koje će ići ispod mora, podmornice, koju viziju tada u to vreme imao. Onda u Francuskoj se u to vreme, to je znači doba renesanse, 14. 15. 16. vek pojavljuje jedan ogromni, veliki astrolog, zvao se Jean-Baptiste Morin, koji je bio lični astrolog kardiljara Richelieu, da, kardinala Richelieu. Kardinal Richelieu bio siva eminencija u Francuskoj i on je vladao faktički mjesto kraja Luja 13. On ga je uzeo u službu, bio jedan veliki bal i taj Jean-Baptiste Morin je predvidio jednom vojvodi da će ga umreti na giljotini. I tu su bili veliki ljudi tog doba. Između ostalog bio i taj kardinal Richelieu. I ovaj vojvoda se njemu nasmeo i ismejavao ga i kako je ovaj glup, kako je ne zna ništa, kako je promašio. I stvarno posle 3 godine je ovaj giljotina i ubiju tog vojvodu. I to se nije zaboravio kardinal Richelieu.
I odmah uzima Jean-Baptiste Morena da bude kod njega. I on ga je zarobio, jednostavno on je bio godinama u njegovom zamku, nije mogao da izađe da služi da drugima pomaže. I on je napisao jednu knjigu, više knjige, odnosno Astrologika Galika, 24 knjige, tomu 24 knjige. To je prva enciklopedija negde, na primjer, u istoriji astrologije, s kojoj je spremao 30 godina. Pa se vraćamo u Englesko, imamo u to vreme 1602. 1681. godine, pojavio se živi najpoznatiji, najveći engleski astrolog u istoriji, Vivian Lilly, koji je napisao jednu knjigu bezvremenu hrišćanska astrologija. Zašto hrišćanska? On je bio, jeste veliki vernik, ali je morao da bi prikrio svoje znanje astrologije, tada crkva nije toliko prihvatila astrologiju, on je napisao hrišćanska, dodao kao da se dodobri hrišćanskoj crkvi u stvari. To vreme bili su oni građanski ratovi u Engleskoj 1642. 1660. Kralj Charles ubijaju ga 1649. Tako da je on učestvovao u previranjima. On je predvideo veliki požar u Londonu 1660. Imao veliki uticaj u to vreme i dan danas ima veliki uticaj u svetu astrologije, Vivian Lilly. Tako da u Engleskoj mi imamo kontinuitet od 500 godina, od Johna Deea do danas, 1500 i neke, neprekidnog kontinuiteta astrologije. Astrologija zamire u Evropi 1682. kada Louis XIV, kralj sunca, pre toga Nostradamus je njemu napravio horoskop rođenja, ukida astrologiju. I onda astrologije nema nigde na kontinentu. 1700, 1800. godine astrologije nema na kontinentu u Evropi, nema u Americi, nema nigde. Ima samo u Velikoj Britaniji. I u Velikoj Britaniji se sa to vreme razvija. I u međuvremenu, tek 1875. godine otvara se, Helena Petrović Blavatsky osniva teozofsko društvo u Londonu, u Njujorku osnovao, tako i u okviru tih teozofskog društva bilo je odsek za astrologiju. 1915. godine kreće taj odsek. Najveći astrolog u to vreme, najpopularniji bio je gospodin Alan Leo, koji je bio jako pametan, jako inteligentan i radio mnogo poslova i gledao kako astrologiju tu tradicionalno da prilagodi nekom modernom vremenu. Sad već dolazimo u 1889. godine, on osniva jedan astrološki magazin gde on za 1 šiling novim čitocima, novim članovima nudi besplatan horoskop. U stvari, nudi prvo besplatan horoskop, da bi oni se prihvatili da budu preplatnici tog magazina i prve godine 1500 horoskopa on izdaje, piše, posle toga on njima naplaćuje po 1 šiling, što je tada bila jako malo, mizerna cena, i oni su za 4 godine napisali nekako 4000 besplatnih horoskopa. I London je u to vreme bio najveći grad na svetu. Ovde ćemo, ako se složiš, stati, snimat ćemo dosta emisija na ovu temu, ali da pokrijemo još neka pitanja, jer i zbog tvojih obaveza imamo 10-15 minuta. Ja ću ti postaviti 3 pitanja. Naravno. 2 su srodna, jedno je izdvojeno. Poznato je da je Staljin imao svoje astrologe. Gurdjijeva. Staljin, šta se dešava u Rusiji? U Rusiji, navodno Staljin, Gurdjijev mu je pomagao, on je bio mu je školski drug. Koliko se Gurdjijev bavio astrologijom, bavio se svačim alhemijom, okultizmom, magijom, raznim temama. Staljin je verovao na početku verovatno u astrologiju. Šta je on uradio? On je 1929. godine dopustio da se u Moskvi okupi, da se napravi kongres svih astrologa, vidovnjaka, okultista, ezoterista tog vremena. I svi su došli na taj kongres. I šta je uradio Staljin? Preko svojih ljudi on je zapisao ko je došao, šta je uradio, i posle nekog vremena nema ni jednog čoveka. Ili ih je postao Gulak u Sirvir, ili ih je ubio. Od 1929. do 1990. godine u Rusiji ne postoji astrologija, osim jednog čoveka, Sergeja Vronskog. Možda pričamo drugi put. Jako zanimljiva priča, Sergej Vronski. Fantastična jedna priča, životna priča. Fantastična životna priča, koja je kasnije tek, posle Drugog svjetskog rata. Znači, Staljin do 1929. godine ništa, ali tada ubija faktički sve astrologije koji su postojale. Šta radi Staljin? Šta je uradio? To se otkrilo tek par godina posle njegovog rođenja. On je navodno bio rođen do tada, do 1953. Kad je umro, mislilo se da je rođen 21. decembra 1879. godine. I to je u zvaničnim dokumentima svuda. Čak i Jugoslovenska narodna armija odmah na kraju rata, do 1948. do rezolucije Infobiroa, kad smo se razdvojili od njih, stavila dan armije 21. decembra.
da bi se njemu dodvorili. Tako. Tek kasnije smo prebacili na 22. Mnogo godina posle njegove smrti shvata se da Staljin nije rođen 21. decembra 1879. nego da je rođen 18. decembra 1878. Potpuno drugačija priča. Baš iz tog razloga da ljudi poput mene ne bi njemu protumačili horoskop. Mi bi vidjeli šta su mu slabe tačke, gde su mu dobre tačke. Razumeš? Namerno to uradio Staljin. Ako bi se vratili u odnosu na taj veliki plenum sa astrolozima koji je Staljin organizovao nekih 20 godina ranije, također se pojavljuje ličnost koja je od strane kraljice bila rado viđena na dvoru, naravno govorimo o Raspućinu, ali ne i od Vlastele koja je okruživala dvor. Da li njega vidiš također kao astrologa i da li on imao moguće da se on bavio nekim malim delom astrologijom, ali ne toliko. On je više bio monah, više bio negde, ima neke svoje uvide. Sigurno ima dodira sa astrologijom, ali nema neki zvanični podataka da je on se bavio baš samo isključivo astrologijom. Sigurno jeste imao dodira, imao je veliki uticaj na Romanove, tako, zato što njihova sinu imao leukemiju, pa je zaustavio krvarenje i 1917. su gubili onaj atentat na njega izvršen. Sigurno ima veliki uticaj, ali nema nekih podataka da se baš on bavio astrologijom. Da. Za njega se veže jedno proročanstvo namenjeno baš kraljevskoj porodici. Ono glasi kad bude ubijen, onda će i oni. Da, to znam. Ali nije, da li je to astrolog neki rekao ili neki vidovnjak, ja stvarno ne znam. Nema tih podataka. Da se dotaknemo, tačnije vratit ću te još samo minut na samog Nostradamusa. Koliko njegovih izvornih zapisa poznajemo danas i da te ne bih prekidao u nastavku, voleo bih da datiraš i tačku u kojoj astrologija počinje zvanično da živi na teritoriji današnje Srbije. Pa Nostradamus se isto bavio astrologijom, ali nije mu bila primarna. Više se bavio vizijama, više se bavio lekarstvom, on ima tu veliku tragediju da su umrli dvoje dece supruga i on je ostao rano bez njih i to je njega ostalo veliki utisak. On je pravio horoskope kraljici Medici, ona je bila Firotinka, znaš, Medici su iz Firencije, tako. On je pomagao njoj i njenim sinovima, plemićima, prinčevima, gledao horoskope, jeste to radi, ali to mu nije bilo primarno. I koliko sad astrologija ima uticaj u tim pisanju njegovim, pa ne verujem da ima puno uticaj. Ima sigurno, ali nije to najznačajniji deo što je on. Ima posebne neke uvide u neke više svetove, u više kanale, da odakle je on dobio ta svoje saznanje o centurionima. Ali ima neki, na primjer, drugih astrologa, na primjer, ne znam, Alice Bailey, jedna poznata astrološkinja iz Amerike. Mi smo stigli do 1868. 1932. Ona je bila, na primjer, potomak dva američka predsjednika, Johna Adamsa, koji je odmah posle Vašingtona bio drugi predsjednik Amerike, i Johna Quincy Adamsa. Znači, njeni preci su bili predsjednici Amerike, ona je rešila se bavi astrologijom. Da skrati priču, da ne pričam celu, ona je predvidela krah berze 29. u Americi, predvidela je prvi letanje čoveka na mesec 69. Predvidela je prvog crnog predsjednika u Americi, predvidela je 5 godina pre njene smrti, 1927. dan kad će ona umreti i tako dalje. I bila je prva astrološkinja koja je imala 4 puta nedeljno svoju radio emisiju, tamo 920 i neke godine na američkom radiju. Da, ona je baš predvidela. Bili su tu jako puno sijaset nekih astrologa, to ćemo pričati nekom drugom prilikom kod nas. Kod nas je astrologija negde sve do 70. godina prošlog veka. Ajde kažem do drugog svetskog rata bilo na nivou one vavilonske astrologije, gledanje u mesec, gledanje u zvezde. Pa kolede su bile jako popularne u to vreme. Šta su kolede? To je dan kada dolazi Božić. Pa kao Božić, kao početak godine. Da li Božić pada na ponedeljak, utorak, sredu. Tako da svaki dan ima po neku planetu. To se kod nas izgubilo. Naprimjer, u engleskom ima Sunday, Monday, Saturday, u francuskom, italijanskom, svi dani su povezani s planetom. Stićemo drugi put. Ima toliko opširna priča. Tako. U toj staroj srpskoj astrologiji to se gledalo, gde se bavili? Bavili su se monasi najviše. Pa imamo, na primjer, leptopis, odnosno žitije Popa Dukljanina koji je pisao u 13. veku o astrologiji. Pa imamo, na primjer, žitije, šibenečko žitije, pa imamo žitije iz Prizrensko.
baš pišu u knjigama, ali oni su se najviše bavili mundanom nekom astrologijom. Mundana astrologija, to je naturalna astrologija. I crkva ne zabranjuje tu naturalnu mundanu astrologiju da se vidi šta će biti kralju, šta će biti u svetu. Ona zabranjuje, ona je protiv toga da se vidi na ličnom nivou šta će se osobi lično događati, jer kao na ličnom nivou samo Bog može da utiče. I sve do pojave jednog gospodina Mileta Dupora, kod nas je astrologija na tom nekom jako niskom nivou. Mile Dupor, Srbin iz Like, živo je na Korčuli, bio je carinik i taj posao mu je donao toliko mogućnosti da on može da kontaktira sa inostranstvom, da dobije knjige za inostranstvo. On je bio veliki poligluta, govorio ne znam koliko desetak jezika i on je dolazio do knjige za inostranstva i onda je čito i u Jugoslaviji, staroj kraljevini 1934. godine postoje prva knjiga astrološka koja se zove Uvod u modernu astrologiju. On je, na primjer, predvideo za vreme Drugog svjetskog rata, bio na Korčuli, predvideo da će se na Korčuli Nemci bombardovati Korčulu, na što su ga posle partizani zatvorili u zatvor i rekli su da samo to nemački špijun može da zna kad će neko da bombarduje Korčulu. Kasnije je predvideo zemljotres na ostrvu Braču. I opet su ga zatvorili, odakle on zna da će biti zemljotres na ostrvu Braču. Tek negde 1970. neke godine, s početkom 70. godina, počeo da izdaje prave knjige. Znači, on 1905. je rođen, tek sa 70. godina, on je, ne verujte, proverite, astromedicina, ljubav, seks i ne znam još, 4, ima, Svinga govori, neki 20 knjiga izdao. I on je prvi ozbiljan astrolog koji se bavio nakon Drugog svjetskog rata astrologijom kod nas. I onda 72. godine Milja Vujanović čuje za njega, naša velika glumica, kasnije, i odlazi na Korčulu, pravi intervju sa njim i od tada ona počne da voli astrologiju. 72. godine ona donosi astrologiju u Beograd. I ona počne tako malo da se bavi i onda početkom 80. godina se razvija astrologija. Baš i tada krenuo neki bum, znači pre 40 godina pojavili su veliki astrolozi. Goran Milikić, Predrag Radović, prvo predavanje astrološko u Beogradu bilo 1986. godine u mesnoj zajednici Vračar, Viša ulica Ivana Milutinovića, to je sada knjiginja Zorke na Slaviji. Tu je bilo prvo predavanje 1986. Kasnije kreću i drugi astrolozi. Moj mentor Aleksandar Imširagić početkom 80. godina. Predrag Radović bio je kod vas, odnosno Predrag Petković, izvinite, molim vas, bio je kod vas u emisijama. Goran Milakić napisao XX knjiga o astrologiji, Predrag Petković XX knjiga, Aleksandar Imširagić XX knjiga. Šta je značajno? Imamo početkom 90. godina, to sam preskočio jednu astrološkinju koja je bila ljubitelj više astrologije, zvala se gospođa Slavica Živanović, ona je bila stjuardesa, putovala svetu, isto kao Mile Dupor carinik, pa je mogu nabaviti knjige, tako i kod nas. Putovala po svetu je dobijala autorska prava da prevede neke knjige, tako da Dečje novine Gornji Milanovac u početkom 90. 91. 2. 3. preveli neki 16 knjiga iz astrologije na srpski jezik i odatle baš počinje ono bum, procvat. Prve 4 knjige, neke John McKellis i Amerikanske su se zvale, ne mogu da setim još jedna, njih dve su pisale trenutno. Njih dve su pisale tu te 4 knjige i one su jako bile popularne. I od tada kreće astrologija. Onda Goran Milakić izdaje neke knjige. Astropsihologija, tajni utice planeta, beskrajna astrosimbolika. I onda od 2000. godine, 2005. godine još više se razvija. Znači, kod nas astrologija u ovom delu Srbije tek 80. godina. Mi smo jako poznati na bivšem Balkanu, mi smo možda i najrazvijeniji što se tiče astrologije. Astrologija je jako malo razvijena, ne znam, ima u Hrvatskoj nešto, ima u Sloveniji nešto, Makedonija jako malo, Bosna jako malo, Rumunija, Bugarska isto jako malo, tako da je ovde jako puno astrologa ima. Ima dosta ljudi koji nemaju završene diplome, nemaju fakultete, nemaju škole, koji se bave, pročitali su 3 knjige i misle da su astrolozi i tako dalje. Pa da, to nažalost danas imamo ne samo u astrologiji. Mnogo sam ubrzao ovo, pričat ćemo, drugi put možemo pričati malo temeljnije. Biće mi drago. Ovo je velika, široka tema, samo sam nabacao neke stvari. Biće mi drago da sledeći put vidimo i u studiju, rekao sam ti da radim na tome, pa da se posvetimo svakoj oblasti detaljno. Hvala ti na ovom nizu referenciju, u najmanju ruku i eto, na tim kratkim uputima, činjenicama i znanjima. Hvala tebi na pozivu.
Poštovani gledalci, hvala i vama na pažnji. Također u opisu ovog videa ćete imati i link do Srđanovog Facebook profila, pa ga možete kontaktirati i saznati sve ono što vas zanima, tišti ili golica.